Eshura ya 27 okuhana kwa Mukama n'okujuna kwe. Ery'izooba Mukama ryahana Leviyasani, egyo njoka erikuhunga kandi enjoka erikwenyogoora, agihanisa erurara y'empango kandi ey'amaani eine obwogi, kandi aryayita ekijoka ky'omu nyanja. Ery'izooba baryagira bati, reeba omusiri gw'emizabibu ya vinyo mugweshongore. Nyowe Mukama ninye murinzi wagwo, ndyaguma ngushukyera amaizi buri mwanya, kandi ngurinde nyomushana na nyekiro ngu hatagira owagushiisha. Tinyine kiniga konka emukwatangwe n'amaboko byakwija kundwanisa, nkabirwanisa mbyosya hamwe byona. Nari bankwata amaguru ngu mbarinde, babone kugira obusinge nanye, kandi baryabugira. Ebiro ebirija Yakobo aryasimba emizi, Isirayeli aryatooka arabya ebirabyo, kandi baryabuza ensi yoona ebijuma. Baitu abatiire nk'oku yatiire aba babatiire, narishi biisirwe nk'oku ababiisire biisirwe. Omu kubacwa omu nsi yaabo okabahana noobabarra, ah'izooba ry'omuyaga gw'oburugw'aizooba yayemereza omuyaga gw'ihunga. Nahabwekyo ebyo nibyo birireetera Yakobo kwihwaho okutahikirra, kandi ebyo nibyo byana byona ebiruga omu kumwihaho ekibi. Kwariheza kuhindura amabaare goona g'itambiro nk'amabaare g'ebisoona gahondagwirwe, tiharisigaraho Ashera nari ekishushani ky'izooba kyona ekirikuramirwa kyemeriire. Ahakuba orurembo rw'orugo rw'amabaare n'ekifurukwa, amaju garwo gasigirweho garimu busha nk'ihamba. Okwo niyo enyana ziriira zikazagira, zikakonkobora amataagi gaayo. Amataagi gaayo kugaryoma garyahendwaho, abakazi baije bagahembe. Ahakuba ihanga eri n'ihanga eritarikwetegyereza, nikyo ogwo owaabahangire ataribagirira saasi, owaababumbire ataribagirira mbabazi. Ery'izooba Mukama ryahuura embibi okuruga aha mugyera Fulaati okuhika aha kagyera ka Misiri. Nimwe Bisirayiri mwe muryatorotoorwa omwomwe. Eryo izooba enzamba mpango eryateerwa. Ababaire nibenda kucwekyerera omu nsi ya Asiriya n'ababingirwe omu nsi ya Misiri baryija baramize Mukama aha rushozi orurikwera Yerusaalemu.